Ki noyalam kadorbar ki wahe kur rijantia haka khandriu trik naitung kilaya kendu yau Deputy Commissioner ka West Giant Hills District uba BS Solia ban IT ya kashiti haka bayade bat kasrunat schedule tribe syaki ba katkum kashiti ba kala IT haudisi ka dorbar ki wahe kur rijantia kala ong baha ka pratrik jeliu kala syem ya karai ba kinong apply schedule tribe certificate na kebenta ka jantia nipnar ki don kam ban yo shua ya ka clan certificate ka basoy da ki wahe kur nalor katala kerpat ru baya ka schedule tribe certificate ya ki jantia nipnar dei ban ai tang syaki breu ki basyem jait na ka kemi bar kani kan yarap shibun ha ka ban khanglat ya ka jingpundan kam bakla ya ka schedule tribe certificate ki wahe kur kila kerpat ru ya UDC ban kenta ya barok ki application jong ki riu shimen ki basyem ya ka jait jong ka kemiran ne ka kemi jong ukpa namar kani ka long persya ya ka long briu man briu jong ka jait briu ka basyem jait na ka kemi na kaliang Deputy Commissioner ulakular ban ya trelang halor kani ka jingkerpat jong ka dorbar ki wahe kur rijantia ha kani ka jingle ya kendu layalam do President dorbar ki wahe kur rijantia ukro el parian Vice President uperkhat shila udi don stan khongla bat uji bare Assistant General Secretary na lor ki weki dikhot penongkong UDC pada periak ini bahwa ayo dah diakram ram ha tani dia tahu kan kita sudah try bahwa seni ini keluarga ni kamtam dia kampo janjian seni waktu kata bagi waktu untuk kamtam mari bahwa yang kita akan stick dengan dia bahwa sudah try ni so way lagi lembaga kata bahwa yang pada disiplin akan menangani cukup apply itu right chemi wa memu chimgi gini elusi gini rang bakor wahekor Singapore kamtan ni bunyi bin mong ni de kamtan ka mong ni gini bismarit no gini kuwa wa mesti kami beli isu gini elusi dan kerpat wa tahu sim kita ya isu gini itu right to him gini elusi ni iknang yo ba umi idon ki kendung ka gam tahu di situ right jadi yang mulai man FG kerang dia tahu ketika jadi channel ini wa kajing ini kadaw tahu ni hajar dia na is jantia ba kawas jantia di situ isu tribe tandai bahwa kikur juga mawa jantia hadon ne boleh putemen tabongo kajing yang isu tribe atau skamsu yang ini hadon ne isne putemen Wala lagi batip kana bank of watch ka DC office tabong ko ya ka office of DC ka ji nanti daw mat kani ko ito niliang yung ni dabi karang yung CM wag isi gyam JHDC takalam che kadar na issue ka notification ya gi kur yo dal khnang ba ko issue try man ko mat nanti daw mat kani to ko wi ko dang dum hai ya kalam ko pa yo CM committee gyam JHDC osman lagi issue ya ka notification atau kayo English niya ang kajing ma awa ki kita baru kuki kita ki zo giwan ng Myanmar ki garo giwan ng Bangladesh kasdang yung roy ato tawan ki ini tipe kita kam sutra ndai kita gimande talada Islam Council ini iyo ikamwa boga jingma yo bisi to habi mo sutra ane tida kini ki arli ki banta ho ga nosi na ki bhe por lada em gi arta te e korije ki bichi awa aral la mat council wan yom ila to ina ko i kor te ini to i kor ODC pan atli ki district yo suki isu try kat kam kita ki kor gi wan wa ya te na bai kata to ko penbor hayo masnya barle kat ang ge ko te kata to ko jinge kram ta karman di ba UCM la yang ke JHDC isi ge ko wapsnya ini terwai tempat yang ini kedorban betul. Kenang wabili kajet kerja yang ini kewahim nak kajet yang baik yang nang cengan yang nang scam lo di sini betul. Kamta mila nalor tu tu kata le andai wanai ceban thau ke bahamen. Likhi di kere khon pro di cebar jelana. Kani ke syur tribe yang ki nang khlan yang bor di sini. Kata tak ke jian kelamin ini yang visi yang is jantia. Yang ni lah dari kelam cilo तो all सामन bahwa to ongkat ka man gini gaji e bori should try ne liang government of India nangklan cucu ta kerman ni ba wisconsin yang ni gre langa chiro
kamtang baje GDC yang baik atau yo ya GDC government kata MDC yang gak hasil atau masuk council bagi dorpar kur yang ki GDC meta daman ki gua dok ya di meta ki yo kang nak baik ki mo de yusuk tapi i chainin da karman makini iski usman